Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Angarin na nasa tawi Cina ko ni taka tetangga aku koron nule makan pengaji sobat tu sugi pelik tong kepelek bolan piko jalan dia sugi no kos aku mau pada nunu kawe puang siaplo kamera taci cakap bama terima tapi 20 juta siuleng weh telu mono to ko dia patah mai pada nule tamak tu di kampungnya pama jalan lengnya ko ni taka Cina tas seleng. Terus ke tetangga aku di kaki dukedo kemermita kak itu dong kaku batu tio tuh dong kaku bawa pun mah belanca itu gamita kak terus seba itu pernah mati nyam bisa dikupoliki shopping uang mau tuh geluk mega doi itu masih sekudia doi terus seba oh seba tekong kenali sunak he seba terus baru teko seba nak he asuko koko katu dia malus losu nak kalau kan paliko talung nggak suka bamba di masa makan kata talung nggak suka kyoto di seliuti Mungkin nga ito, pangaji. kami seliu Nawajan, makikos kasata. na wajama ano ka to ito piwalapian wasa no siwangan niya sa radiator aga sa na Mangkaragyato. aplis na to di at paano to he maloko bo din na Radiator ba natin? kolesterol aga ro Natin yung kolesterol. sino ko silo kolesterol sabay eloko ko Cina ko di tetangga di na pidang ko ke pangaji lis na yoton pro melulaw kulau ko di tapi sa so ko tahu pa di rampo amo ka ma to jadi so bi ko pore Hindi lang ka mabili. ya ko na pe magile na rum ni pangaji lo se mi to baru na to di ono Hindi ka lupa mo lahat pidapan, di. ko bawang samsian selo inarti aga awi pangya di sedin mengelupa pina di kuli suka di gagami ta kayak lo kasa di nak seba lo kan berarti pidang sebelum pura ma Mabili kesele ito, tabangin dia. ya lo kan belek mi dulu Wah, kalau betul betul pangaji. Warna celak. Warna riri sini ya. Ini bapak kaya untuk lek mengoto. Ini kalau betul betul pangaji. Maka kita minna. Cuma petepi kau. Kalau tengah betul deh. Tak buka. Yang tekapannya juga kamu tamat. Ada petiruk. Ada tuh dikenal kamu ngotok. Kalau si sengal kemabi lerang otong pangaji di pasan siani. Si mata de ulitina. Mereka sambil. Di si mata pasan siani. Pangaji rohani sih. Pangaji bangko to nek ko. Weh, le peditar di rohana pura marica agama nih we, baca pura motor roto nasoni. Weh lah angok beli kahat tu pak hewe liwat sedih pelah. Dew pura manung, dew pura tonani cemi kami le payak aku mah pelah kali wae le ku cemi. Dia matoh hai ku pa, eko anui. Eko dia matoh di tamu lepar dia musuh sebalakai. Jadi koele lu atau ele mu marica ulungu, apa kan itu kedomu, tapi jenis itu dibahas.
Aji sompa borsi melioto gari. Wes ay kasi padako bermelioto. Naji sompa tu kasi na kung ka, we sedangkan di kau to na loki na leja. Apalagi na kung kena si pedak narti. Wita la lo ka kwede wita mangoto to aji rohana masa mangisi-ngisi di lalango to na to napale padolo blande matto dita. Mak kuling tu samsiani kung puri meli manung kuni cicil mo aji sompa. Sede mo hama ko itu samsiani. Taro mate aji rohana kalau mate samsiani parisa apa tu kalau tutuna cicil to na aji sompa. Matabo doi na matabo topo usaha na tawi na yerodo na lioto pak poli gre masing. Wasa narti yagi ko makada boleh masing na lioto. Dito na boleh mabal ucap mengek konro na aji sompa liwak betah tu mek narti. Lo ko misengi liwak betah dia pada dana betah ya tu. Au jama pakaro aji rohana pa ya mabalu cemenge emato. Dito dita ule melioto berenhana meloka si eman rasa di sisa wala ka hai di hadita aji sompan ule mima tapi gara lo mali cemenge naro nama joni cemenge makapuru kapuru ni. Masyo makapuru ne iya rona runtu makapuru to pada moy. We iko narti dewe meto gagapo ngemu iko hama dongo panule di gagam runtu to sugi. Aji sompa tu maca. Iyo memang maca jerohana aji sompa tapi ko ya lato umato de mato tuwe lo aga wala no mo ni sugi talangga ko lato de tule balu cemenge ku ulah bira tar mawari. Lepas kerja ini digosi aji sompa. Yang tahu kak tuh purka ngelulah kerja lo wero. Itu dulu yang mau nasi sana perlu kalau belas. Yang tahu kak itu tahu kan samsian maka terus tidak. Yang lihat tuh disuruh taruh tahu kak. Yang tahu kak. Pasiani. Magas ke seba? Gora? Pasiani. Lo pidaki. Laki ini kau cah lo tuh seba. Yang pengaji. Wih, seba. Mati kak tuh seba. Aja makan anak seba dia kada kena cicil. Telinga kipasnya. Wih, dia ulit telinga apa ke seba? Nah cicil mo? Cina pila apa sih cina laki lamutai. Nak seba. Berturut-turut sedih apa nadikku, malik pun kak seding. Masih Tambah pasang. bak takut sebab masa di masa sedih di berberoku. Jadi ni kepaya deh pak. Yang ingat aja pengaji. Tidak ke pengalit ni pasiannya. Tidak ke ulit ni. Tidak ulit ni pasiannya. Seba. Teran asen alu kami teruba. Tetanya dulu mau tetap pasiannya. Ya wes seba nak makan mata na cicil deh tuh naliwane. Ya aku makan na kontang. Seba. Di berberoku. Cina pidi berberota itu dah pasiannya ada. Mati tengah si bawar na juto na tenai. Si bayar na utang na. Pasiannya telinga pasiannya. Seba. Pasiannya. Telinga pasiannya. Pasiannya. Ya mati nih pasiannya. Lo kape lo kalau mau peturung. Pasal mah. Ngaji sompo lo pidang. Misalnya mati pasiannya. Pasal man plek. Maga ko si bang kasela dita. Pasiani. Maga Pasiani. Minsang ini itu baru. Ha? Minsang. Mana ulay? Turun dah lah pasiani. Kami samsani na. Kaya kasi na. Aro kesin. Wi samsani mo pernah jambi ale mo kasi na. Wi madari nga na. Memang pasiani ku kang kenal itu dan Iya, bala lagi betul, kol Nay. dan kecil 5 hari nggak na. Kasi ba, to krupan na de. Lo di lusunay kaya na cocok kasi ng kita pana ko di lusunay. Aja to krupan. Wi tanda kali sa bulan samsani siro kasi na mo. Tegon rasuna na. Wi, jika kala suna na. Suna putin pada mo tuwi. Asal salamat mo samsian. Tak perlu na salamat mo samsian di mo. Gati ki pas ma. Samsian itu kan rasa tamu alin. Wi. Mang kelas nu putih tala. Di kala suna sala si ba. Mang beli kacing-kacing na telas sunay. Pak kumun rasana ke, kau jatuh tadi kumun rasana Jawa he, Pak Ye malah si seri. Oto ni pasiani Pak Yerodo to pangaji sompa. Na cicil sedangkan lo na tara kesian pun na. Nah cicil mo to na seba. Cicil milani tam tatat pasiani. Oh, deh na tuko na cicil mo Ejo na alok na susah Weh, asa mi hanak Eh? aku nak kes. Tengah tu na apa di tengah barbar. weh, siapa? Hatan Ramani kalau nak kena pet yatim be samsiani. Pak kalau di kes, malasa, sisa na dicicil, magala, weh, pa dia kita agak kena kau be samsiani. Ano na palo kani masa sam. Weh, sama dek na dongok kimbe. Iya. Dia lebih aja sana putih ya. Halban mana si gorek campur.
Anaknya apa santo? Bang Haji, masih ngomong nih pasian biasa. Masih ngoi. Weh mau tutui lori. Weh ketuisan ko misal main. Masuk na pangaji, maga cerita na ye. Manangkaran no tak kalau masa yang samsiani. Kita saya salma medongo sih. Lo kak tuh masih ngomong samsiani. Dia mengira biasa dilalui nalaman pakai aku untuk nak kenanus terus. Ne samsiani bisa ya alasana. Kalau kan dia ditambah sengo, tambah malasa, stroke. Oh, isi pangaji akan masuk. Tak, tapi tadi gitu tak kami tay. Besar malu kok minta toko. Ya lo kita minta pangaji foto baru pasti Warna hijau. Ini sih bah. Jelas. Mereka lu celak hijau lah dong. Ini kan pangaji penasaran kak. Masih tuh timumu. Masih ngotoy Bang Haji. Dia tuh masih ngoge ko tuh. Weh, jumpa pada kak samsiani pangaji deh. Kalau mali tetangga aku, tali warna ku pak engkan apa king kata mati opake. Lam ciga pinreng Bang Haji. Di mana tuh le? Wih, tapi jodoh lo pangaji. Kira-kira ya dia tuh ngomong kalau takes dia tuh tak cicili mau beli amas sih ki. Ukes. Wih, bisa tuh kira-kira miko ji. Ya anu salma ye. Nele kira Haji. Kes pakai nu aja sombro maci cil deh, entah pun. Iya, puang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, badin di tes ke. Entah nana ya. Nah, bawa gitu mah tuh pasal mah. Iya, puangnya bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau kita ngomong aja. Orang dekat lale nih he. Masyarakat dibuka ke. Pangaji, masyarakat dibuka. Wih, sedih kok kampuang itu weh. Ini kebuka. Dibuka ke. Pangaji. Pemerai salma di lalu. Keboker Bang Haji mah abo ih. Mako. Lo kamu nih kamu. Itu baru langsung mau balik raku di lalu. Paket beli raku dan roti. Dengan maga pangaji. Magai. Ngaku metoki di Pak Oto baru. Bola batu lopo di toko tersugina kampungnya. Runtus ko 200 peli dia, pamu ganti sih kak. Minta mana lalu kalau kesapa bembe lo kayak sama aku toku. Tapi dong, dengar samsa nih moto nih telinga nih. Den dulu tuh masa sapang. Pajen ke dengar mesengo. Aja deh papua di lulur di seba. Mesengo mau tuh mete kuma mesengo mau tuh kembali ke kapal lalu tuh. Kalau rencana beli helikopter ya. Laki beli Bang Haji. Nah. Tapi sekolah kah? Lo apa tuh ngaji? Magai. Setelah ke 15 juta beli yang biasa, we mari ingat ya tuh. Liwat sampai awal seorang itu 15 juta. Oke biasa lihat sama tuh aku cuma dia nakan duit nak kasih. Ini kalau am tuh suli pak aku hebat fan merek nah. Ya gimana dia ngaji? Dia anu kayak biasa beli di Makassar. Makassar bibir. Sedangkan pesawat antara kan lo kebiasa dulu boleh helikopter langsung supaya dikagak mulai lurang ngotot Pak. Dia pak. beli cukup bulat ada yang lapang kata. Kurang digalungnya. Oh. Nganu boleh mari tuh. Ini sudah pada ngaji. Ya lo kan saya terang muka bembe kau tuh pak lu sekek kau toko. Tapi kita dia atas 100. Nah tuh porekku. Ganti kita Remata pelajaran putus, tuh dembe Pak lo tuh pepelawi waktu Iya. Kita pelayo tuh Bang Haji. Oh saya beli sih tuh kalau tangan sama Tindro. Jamon rokok di tangan so pak malah sama kok. Itu le murus kok. Mesen aja sebab di merumahan tetangga aku minta ke samsiani baga sih masengo. Terus sekolah masengo ali ini bawa lo maga. Ini jatuh sugi metok kak. Tapi kau nih sengiru isi cilaga gaku pang materu. Tamak pi ngesengo na ya ni samsiani. Iku mah ketok-ketok di saliu. Jangan lupa anu proyektor, jak proyektor mati kak pasti ngerep. Ada jadi Bu Haji. Assalamualaikum Bu Haji. Ibu Haji. Acu nak kredit beralus masih semai pada wapas sango je. Magas bisa mana di wapas sango je. Woi pangaji, tanya tentang ojek ya deh. Aros alon di dalang, eta lumpul ini menunggu ada mu ajai. Narapin waktu nama kama aja. Iko cerama tuh iko semang nata lumpul atau menina lepa erodo. Ejar apa semua singa kapi damu bosmu keruk deblok na baca pangaji. Pak di tengah gak keduh iku he. Jika balik pun nero do. Samsiani. Pasti dito. Iya, atau ke ero. Ini wajah dolok salokku. Sama cici lo totoka wale DP. Kita liwat pedita. Tegas kalau lo Dia kan. kelas apa ngaji, makanya bosku. Kau demo aja roh, udah salongnya dia tetap jalan. Jadi aja tah langi kak. Mereka lo mau salokku semange. Oh semange cuma ale kasih salokku nah semange. Salokku. Bang Haji, ya tuh dia kedan. Aja makin kata dia kau di. Aja kita kata dia kau di. Puang di tengah gak ada toleransi. Tapi mulai riatu gak di tengah tu salokku semang.
Pinamay bos nuasa kada ko dia pada majak pelapagan kan ada lo patampula. Ya kana sa ka tetangga aku kun sa ka macicil we po badi betul ya ke sini bang. Engkau tahu ko tapi laba si salokku. Mata tengah guys. Masuk ku ya toh. Kalau demo lempar aja jena mindra ko ya mo. Pak diar kita ita. Na cicili mana? Hei, mana kesala sulina si Haji Sompa mula lihat tu. Jena makara salah suli nama salah suli tetep na cicili. Wih, na cicili belepo laki-laki. Muita Laki, sa progre 5 juta tu. Muita malopo bola na engkau to na. Na cicili mana nya tu na beli-beli ko siya di kampung. Po masih ngoto ni gara-gara gara-gara oto samsiani. Pada asa di kes. Aku bisa kira tidur di Sompa. Pabalik pang Haji Sompa. Weh, sani te ko siani. Oh siani. Weh, jaji ni jama-jamange. Nacicil law to na Haji Sompa. Cicilin natin Yo, ya. awe sila lo na kami sa kanun na. Kami sa lona. Weh, mataruga tayo malas sinarti. Wapa iko dito ko to ito minra tapa malasi ko dito sila Kalau lona. si sila lo Pak Dendre, pinsa mo to ka sa narti Pak. Yo, Maka wang kaling dito agre na kes. karebam, wang kaling karebam mo kada masingoy samsiani. Na malasin ako manres Pak, nacicil maneng. He, samsianing kani ko Haji Sompa matudu-tudu sa manalo na run rubolana. Liwata rin na padiala nun na. Isalo na di kompleto aga sana to pasinga-singa dewi sa nga sana kompleto aga garaya tu yang penting pasinga wita. Ano sana tu narti? Yan na as kondektor pasti nggak singa. Yan na tu kondektor sana tu singa aja sompa tu. Seni sedang kagere bolan si loto na tu cicilan mana. Maka de dendri pasti nggak pani vidasi ka. Maka de sedang ka bolanan loto na tu cicilan mana itu mairan no papapina dingi sa dimbe ko cicilan na Haji Sompa. Pecuri mudang kaling gentak na 15 juta lina salon na pada anu ni indraw. Untuk bilang narti selalu kekerjaan aku. Balik nah itu gratis. Wih, dia nam magelon itu sebutin rokok ko ni. Pak cicil mana mau pala Haji Sompa. Weh. Hete gini Haji Sompa samseni. Mulit ni Kulala. taro, kulina nataru, pase sojo ko Sangiro. sojo. Kasi pak ya den pertona sojo awat ero sojo. Yo ko naman plet dah tu dah ki semang kaling kerban na. Mage rombok dita. Adi gagambe seba mesu je jadi dulu makan. Nole masu to ni dari ding na pak ya den pura ni. Oke, kan masu he. Iyo, kan itu mesu he. Boro wiri matana molo toman wiri matana na tar cilla bebe ton cilla na. Cilla simpo. Dua taga sa di padi ko samsa ni narti na ko balik ka tu. Maki Bang Ji. Pero apa di ko samsa ni mati keluarga aku dinunuka, na dendri muno kedele los kalutul ko. Dia nu itu dilemma matu ya. Demi ko pambe matu keluarga tadi nunu kamate pangajin mo idi. Pak Wita si den salo takon rohe di rendre di pasingo-singo Pak cicila palewe pangaji mo lelende tap bele-bele ki kenyi he. Sinita di tas tampe-tampe mo bele-bele ki. Maka ko anu mo kes. Padahal pui pecuri. Bang Ji. Tapi jajan ke sama apa bileran gata Pak Masu badar di ku padahal haman cicil mana matu beli agak kana. Kabel ada ke matu iye. Ama ko mano jile ka bicara ko tiko makat mo pa bele ka samsa di. Iko makat to so to ko miso mano. Dia ga buka tu. Dia ga buka tu. Lo si ko cerita pero manya-manya ko pa diri hatiku. Hello mo papasingo ema to makada sa ngano na cicila di som. Bang aje, kalau nak malu diku, kalau kamu rinso. Dega rinso kalau kau bisa pun biasa. Aku mau kalau aku meliris ko tu lulu aku cina aku tu Salma mami calisu dia megapung pungong ke tudu. Lagi pengaji roh. Kasih temen dasar orang ketenangan. Narti magi pengajar nama jalo-jalo mata mak di bulan iga mani waselo. Iko Salma do ya semilo di aji 100. Narodo ya mau penyeden rena dan lempa aja iko semilo doi. Cepet cirim Salma. Ye pangaji belum pernah seke sedangkan ngoto narona cicil itu kalau kenapa su seke. Anu di kontan na cicil matu ya ro. Oh, na cicili de no semua to sebenarnya denre cuma de kalau manu papa de ko pa iko mapa di mana ngatin ko kanal litai. Ko ya de.